Good. Thank you muno githina mbere kwirorera tafarire no ya Inoro Rushine kuma goko Inoro TV. Jerwa githiji ni akorarikio memerekia murihire na Top Care Lands Kenya. Thank you muno mwiroreri rekeri utugire thini wa direct yege ya gukoguna. Muno muremi wa mashani. Thini wa studio dena Mr. Enos Jero uria newe chairman wa KTDA. Ugekora na kiurio giothe kigie uremi wa mashani, wedi wa mashani, kana uhoro wa mashani, no gioke kiuria kana mawoni kwetokera namba itu SMS iria ni 22488. Mr. Enos Jero, good morning na karibu sana Inoro TV. Good morning to you and thank you Bwana Kamau. Neguo. Niwega nondo wa kungaribiria guku niguo twaririe ndereti uremu wa majani. Neguo. Asa undu uria wigie kana ura affect murimu wa majani no biashara vana generally. Koguo ni kwira mwiroreri karibu sana na niguo tuvote gusira na kumumenyithio voro wa ndeto ya majani. Yes. Good. Hihi uremi wa mashani Kenya kwa hinda riri uhana atia uremetwo atia tuna arimi taigana ikatacigana cia mashani thini wa bururi Bwana Jero. No wega mbuge generally biashara ya majani tenjoku na ndithiite wega ndithiite nae although ni tukoretwe tuki affectwa ni challenges imwe iria ikoretwe ciekuo kuma riria mbara ya Iran Israel na US war ya mbiriria iria atumire cost of production ikorwe kithie iguru nundu wa wongerereki wa thogora ta wa maguta wa thogora ta wa raw materials cia for example fertilizer iria tutumagira gwikira thini wa majani metu no kui tondu ni tuona nginya ngari cietu ria ikoragwa igikuwa masani koguo kethira maundu mau monthe ni marauka gukorwa makivutia murimu wa majani tondu cost yonde ithini wa biashara no ikoragwa ikithie ringi kwi murimi no mbuge generally tutira koretwe tuthiete nae ni turonete prices ikigeria kuthii ikiongererekaga although nayo production ya soka gukorwa iguru no ria turonaga prices ni irekaraga ta kwa ikuongerera kidogo cost ya thie iguru muno koguo na kiria tungikorwa ni turanyitire mbeca cia murimi ni ndia ni costs koguo na nundu wa undu ucio no kwithira ni tukukorwa tuki expect kuriva murimi mbeca nini ukira iria aranyitete mwaka mwa. Yes. Good. Ni undu wa mundu toire hihi wira wa KTDA ukoragwo uri uriko urimi-ini wa mashani nundu wa mundu toy. Okay. Nundu wa mundu uri otese KTDA for one kindu kia mbere koragwo ikireta murimi wonde munini na munene ikamareta bamwe niguo nginya murimi uri uravota guketha majani make kuma mugundari wa kuota majani make makorwo no amathiwe na makathienja KTDA ni koragwo ikimanage wosania wa majani kuma riria murimi yaketha igacoka gukorwo ikimanage uria majani mauma gukuiwa macoke mathiwe mapakwe macoke mavirwe thokori na koguo KTDA no imwe iria koragwo igicaria thoko cia majani ma murimi na ni ekoragwo ringi kivota ku manage nginya mbeca cia murimi niguo murimi akorwo akinyita mbeca kavinda karia kagirire na mbeca ciake niguo avote gukorwa ageibuthira wega. Good. Tu hau ha mbeca Bwana Chairman Jero no guhoro wa mbeca kunyiha hici kunyiha kuma cigana ginya cigana one kambuge ngiroria taru generally on average last year ni tuonaga ni twavotete kuriva murimi mbeca ciake cionthe vai mwaka mwigana wa kindu ta ciringi billion 70 mwaka uyu nundu wa increased cost kana wongerereku wa thogora ya materials na prices ya maguta na maundu maria mengi nginya labor energy ni nyingi generally no kwithira kavinda gaka tituvota gukora tugikinyia mbeca ta icio ni tukorwa ringi twi average ya kuriva murimi mbeca cionthe kindu bilioni 50 na kindu na koguo nundu wa undu ucio no kuona wigithio ucio no athie nthi on average last year cost of production ya indi ya on average ya kindu ciringi 180 mwaka uyu cost of production on average at 130 na ithatu that is per
kilo. Okay. Koguo no kwithira ni vongerereku mwigana wa kendo ciringi 20 wa vai kilo. Cost. Koguo mundu uri ungikorwa aravota kuthondeka kilo imwe ya manjani na thogora kana na cost ya ciringi 180. Umuthi kilo imwe irathondekwa na ciringi 133. Koguo no kuona uguo riu niguo murimi agukorwa avota gucoka gukorwa akenyithia marivi make. No generally hena faida. Murimi naratigia kindu. Okay, gutire murimi wa manjani angereka kunyita kindu. One thing no kuona taru mwaka muthiru twarivaga murimi wa manjani kilo imwe na ciringi 25. Mwaka uyu murimi wa manjani vai mweri ararivwa ciringi 30. Arafu tukaroria reforms ino gucia ukire ne itethetie muno. Murimi mbere anyitaga mbeca cia manjani avingirira mwaka avingirira mweri tariki 30 mbeca ici akarivwa tariki 24. Umuthi murimi anavingirira mweri na mbeca na kilo yake mweri 30 alivagwa ringi mweri 5. So timely payment na mbeca itituraga. So wanaguga korwa mbeca cia murimi no ithie ndikire tukuroria ni turoria mbeca cia mweri akorwa ni 30 na bonus ni kinyia mbeca cigana. Mbeca icio cia mweri na cia bonus cia taranirua icio ni mbeca iria murimi turatara ararivwa vai kilo. Niguo tugakombea na mbeca iria ararivwa mwaka muthiru kilo ya mweri ciringi 25. Bonus yarivirwe na mbeca cigana. Koguo tugakombea uguo. Na wongerereku wa mbeca cia mweri kwe murimi ne cost. Tondo icio ni mbeca iria riu ikurutithanwa kwe bonus iria ngiaverwe. For example, kangove example na factory ta yakwa iria nyumete ya Rukuriri. Rukuriri last year yarivire na ciringi 25 cia mweri. Then bonus yarivire na ciringi 57.50. Toto vai kilo ya ciringi 82 na kathumuni. Mwaka uyu mbeca cia mweri ni 30. Kiria kanyita bonus, for example, tuge bonus tekinyia 57. Kiria kanyita tugataraniria na cia mweri tukenona kilo ya kinyia mbeca cigana. Koguo tukenona murimi ekurukia thina mbeca cigana. Thegio chairman bana Enos Jeru. Heno ndo gwenda wariririe na njira ndikiru muno. Nyona gukirehe inegene uyu wa 0.8% levy. 0.8 levy Kamau mbuge ucio ni watho uria wavitukirwe mbunge initially wo thino wa TACT. Na wavitukua thino wa TACT kwina regulations ciekuo in that TACT iria irava cabinet secretary powers cia introduce that levy kavinda karia kagirire. Na mbuge levy ya 0.8 ni ya introducerwe kana ni ya gazetirwe mweri wa kana. Na ya gazetwa mweri wa kana yambiririe kuruta wira kana ku implement wa mweri 1 wa gatano. Na mbuge this 0.8% levy one thing ondore nengiuga timing yayo bagwira ukirire ndingiuga ni ra ukirire baria babatie tondo ni riria riu murimi akasetwe ni costs iria nyingi muno ciiguru nundu wa impact ya mbara ya Iran na US. Na mbuge kavinda kau ni riria riu tungira votire kuona uria tungitethereria murimi niguo aume thina ri ucio tondu riu marivi make mwaka uyu ni magukorwa magicoka nthi. No mbuge levy no iraukire 2 months mieri iri tukithie kuvingirira mwaka. But mieri iyo iri irae na impact yayo kando na impact iri iretetwe ni mbara iri ya Iran and US war. Na mbuge still kindu kiria kingi turona thino wa levy tukiona gitivati gukorwa gikirorua kavinda ritagaka ni formula ya uria levy no irachanjwa. Urethira levy ya chanjwa irachanjwa per price kana kuringana na price. Angikorwa kilo imwe ningorwa ngiendia ciringi 400 ya manjani maria maiguru muno maria twitaga premium. Kwi muguri wengi gukorwa akiendia kilo yake imwe ya manjani maria mai low quality kana low grade na kimeta ciringi 250. Ukaroria levy no ni chanjwa kwi both percentage ni equal.
kwi mundu uria orandia manjani make mbeca cieguru na uria orendia manjani make mbeca ciende no riria mbeca ino ikathie kugawa nundu wa kindu giki tureta stabilization fund tondu kwina distribution formula uria mbeca ino ibatie kugawa no ithira murimi uria urariva mbeca cieguru muno neke ugakorwa ukirus muno thini wa this levy koguo gina kindu turaugaga itae nakyo gitagwa equity koguo tungienda muno turorie niguo kwiganania tungivota kwiganania atia niguo nginya murimi uria wina kuota yake ya eka no uraketha manjani mara leta mbeca cieguru muno angivota kumbenefit atia na levy no koguo tukona formula iria ingitumirwa ibati guchanjwa na kilo no te price te value koguo kiu ni kindu kia mbere gitarareta equality number 2 kwina formula ya kundistribute this levy ya mbere 50% iretwa ya stabilization stabilization fund ni kuonania ni mbeca ikuigwa ya accumulate for a long time niguo ya accumulate ati mbeca cia murimi ngikathie ndi niguo murimi avote kuvewa mbeca ino reforms ya ukire ciongerere murimi mbeca tutirona vata wa gukora no atwigire murimi mbeca ino murimi na vewe mbeca tondu gutirio thina urakorwa wa murimi ati no rathie ndi wa muthenya matumiri na mavatara kwa marauka makiongererekaga kiria kioneka murimi na vewe agitumirerio then no kwithira riu vau murimi no kuvota gwitethia number 2 thina wa levy no levy no kuma yekirwa on value ya chanjwa on value manjani maria tumetaga premium teas ma quality yegoro na mafechaga price yegoro thogora uyu kana thogora uyu waretirwe gwikirirwa aguri tondu ni aguri mekirirwe this levy mekirirwa maukire makiona ni mara inka cost yegoro muno riria makugura manjani maria ma price yegoro koguo makiona ni mauka matiganiria manjani ma price yeno iguru macokerera manjani maria maina price ya ndi koguo kindu kia mbere kambuge manjani ma premium quality ni maukire mamba gutiganirwa matiganirwa makenathie kwi maria ma price ya ndi koguo tuona uria twendagia manjani na bei iguru ta ndora ithatu kana 3 point something Dino factory iria irakinyia ndora ithatu on average itiravetuka ithatu so kindu kia mbere levy iratu affect na go suppress price muguri uria aukiriru take advantage ya cost ino aikirua aikirua ru acoka nake amicokia kwi murimi angikorwo ni akuguragira ndora ithatu na siringi 3.3 ndora riu ni njoka ngure 2 point something nondu ningukuonia ni na cost yauka iria nekirirwa koguo no nginya ta muguri no ratara margin yake ni kurwa indui cost yake through that value chain arauka gacokia price ndi niguo ru avote kuthie na manjani maria na tueta KTD tukiona ithenya ria manjani ma accumulate twarega kwendia manjani umundi nondu wa that levy manjani mana virwa thini wa auction makirega kugurwa macokue manjani uma gacokua thini wa auction lingi after 3 weeks koguo no kwithira price ire twarega umundi tugieterera ciumia ithatu mboku yavotoga korwa inde makiria koguo undu uria watufocire ni gwika atia twitikire price ye na indi niguo na twetu manjani mathie koguo liu price hiyo ni ta murimi urame absorb tondo liu price ye araria raisaga iguru mbere thaino liu ndangemiona niguo indi that is one of the impact of the levy yes hena undu wa gweta muno nundu wa ithu tutare maga macani no tunywa macani premium na low grade yes hihi macani matuka premium niki na matuka low grade niki kindu kia mbere mukethere premium grades yumaga kwi manjani maire na mururi nondu manjani maria maire na mururi ni makoragwa na certain chemicals iria ikoragwa cia veguru pio ithanguri na ithanguri rikureretie na ndigi nondu guo rita na stem nene niguo rita human ndigi niguo makuvesa na high quality na niguo makuvech
high prices low quality nayo yukaga mukethere naguo uri urakethwa gwakorwa andu aria mataraketha mairi na mururi ni maketha ida mathatu na mururi kana mana na nginya handling itself no kwithira no lerwo wikire manjani kirururi utagukindira riu withire mundu no uraketha manjani wega na mairi na mururi lakini yathi gwikira kirururi kana kiondori agakindira makaunekanga koguo magakorwa ni mara react na rera makarus value yes nyonaga macani tone nyona kuria Kiambu matuagwo ugo na moko kaukoge uka ni macini riu ta mauma macini ndikoragwa igitora imenya ati ni osa twiri na mururi kana tuthatu kana ndui yunganagia monde na nginya malango mamwe gutinangia inuku cionthe igetukana gutire mu manjani magakorwo mai the same na uri uraketha na njara gitoraga yes gacoka ngaigua ati kwi macani ma east na west atiaga dine mariko ma affectaga maria mangi thei agege katia riu ninge kondu wa wega ri no ria tuaga urure maturanirwo ri maka affect mako riu uria gukoretwo gukionekana atiriri overall wa east na west no ithagira east mostly tukethaga manjani na njara west nao kwina andu still makethaga na njara na kwina engi magaketha na macini tatwira tire chairman Jero east ni nako east ni tako na west ni tako east ni gukumureta murima east ni gukumureta murima yambiriritwe ni Kiambu Murang'a Kirinyaga Embu Nyeri Meru kukuonthe ku east riu na ku west ni gukuru gukambiririrwa ni kina Kericho Bomet Kisii Nyamira Trans Nzoia uko kuote neguo yes haya riu ri mutuire ugathukia mutuire no koragwo githukia manjani tondu no kwithira teru akorwo ni mauma no kwithira mauma macini gutire magakorwo magitorwa ni macini alafu west of Rift ni koragwo na challenges no ndo akindu gitagwa mangirito mangirito ni andu aria makoragwa magitawara na makienda kugura manjani kuria nginya matai na migunda withire mundu aina factory yake ava no arathie kugira manjani factory yaku riu koguo urethira akorwa arimia factory yaku uramera marete mairi na mururi nanie ni yava na mangirito niragura nginya mathangu mana koguo murimi onu kuona na arete mairi na mururi takorwa na kiro na atua magana mathangu mana andeterenie niragura mathangu mana na ni murive cash koguo kithira competition yaku ni irakorwa ki affect grain mwisori ukethira arimia na kuria ni mara affectwa muno tondu thacinge igakinya withire wanamwe ni murona niguo mutiga cost yenyu ndikathie guru no amugerie gwoca manjani mau makethe nae matora torwe niguo mumagure muvote kunyithia cost ya factory good ni wega hena mwiroreri we hahorori atiriri bona chairman Jero thoko no ya Middle East ni ahanire ta eguthigitha no ndo wa bara ici cikoretwo kuo hi KTD ni muretha thoko ingi ni muonete thoko kundu kungi mugedia macane o handu hakuhokaga mundu gwitwo Pakistan Iran na Sudan ni wega muno no ndo wakiuria kiu na mbuge ni matukoretwe tukiendia manjani metu mengi na mwigana wa over 40% kwe Pakistan no kuma reforms yauka ni tukoretwe thasi ingi tukiroria kana tukigeria kuria tugukorwa tugitonya kana tugicaria thoko njeru na ni turageria gutonya China na ni turageria gutonya nginya CIS market wana nginya Africa ni turenda ni turageria uria tugutonya na ngwire Kamau anatanie taru evinde kuve ni akoretwe ni China kuthie kuona nginya uria tungiona thoko yetu na ku kindu kia mbere thirikari ni yariririe turutirwe import duty kuria China koguo tugakuthie kwendia manjani metu China gutie kindu tungichanjwa riu unlike riu no rethira unlike tweru thairia twarutirwa levy area na twe ni twekira yetu koguo turakora tukithie ngariuko no ria turageria gwika koguo twarugurirwa twarutirwa tax China kune kuo turenda ku focus muno tuthie na tuvire manjani metu kuo kindu kia mbere ni gucaria China marenda manjani mavana atia niguo tumathondekere mo mostly China ndinyunyaga manjani ma CTC maria tuthondekaga manyunyaga manjani ma green tea
na nä må rå tå gå korwo tå kä menya marenda manjani mabana atä a rä u nä China nä tå raririe na andå acio na mauga nä makwenda nginya gå ka gutu trainer na kuika research na nginya matuve scholarship ya andå etu mathie kuo niguo monwe uria manjani magukorwo makithiwa niguo ria tugukorwo ni turenda kumathondekera manjani tumathondekere kiria marenda no ndu market no nginya thie na needs cia mabataro ma uria uragura ndungivocithia mundu kiria wina kio agure niguo riu ku niguo turenda muno na kwina market nene okay riu ri hakinya ni hau tuge mucaine de macani macio ri yes murimi akaruta beguko kana megoro wako bwana chairman Kambuge uria gwikarie thino wa biashara ino ya manjani manjani wa mama turathondeka black CTC no amo tukathondeka green tinamo na no amo tungithondeka white tinamo kindu kiria gicenjagia ni macini koguo angikorwo kwi macini iria batie kuthitha nguriri rikorwo nirira virwa ti macani tumunya maria twina matuhande mangi tuti manjani tukamunya ni macini tugekira ngurani ni to rio thie sakithiire kia mbembe ukienda mutu kwi macini ya kuthia mutu kwi macini ya kuthia njenga na kwi macini ya kuthia muthogo na indo iria ciengi so mbembe ndicenjagia mbembe no iria rakini end result nicio igacenjia koguo levy no yarehetwo ni thirikari ni ya thirikari ti levy ni ya thirikari na mbuge initially 2016 levy no ni yakoragwo ikuo na T-Board na mbuge ndio yetagwa ad valorem levy na kiria giatumile levy no erutwa ni kwa ya misuse gukionaka uria mbeca cia igagwo niguo igatethia murimi kana ivote kwika maundu maria mengi cia misuse ikinarutwa koguo uria cia tethagia T-Board gwika maundu ta maria makulan na license na administration duties yao koguo magetigwa matena mbeca still no asiatethagia mwena riwigie research kuonania ria twekaranga uguo niguo tume thiini wa urimi uyu tuthie kwi urimi wingi ngurani kana maundu mengi research igikorwo nayo ndina mbeca thaino ira introduce rwe ni the same T-Board of Kenya igukorwa ikiran na kumanage mbeca icio so mo managere wao hakoroga korwo ina ngurani na uria wingi well and good angikorwo atukorwo ina ngurani still no atukona misuse na abuse ya mbeca ino good yes mundu gwitwo Boniface Gikadi ni mwandiki wa gatheti ya The Standard arajira kama ugethia chairman na ketheka muno bwana Gikadi yes hekiria kiroka kia so far bwana Jeru wikete atia ureta chia wa KTD kunyitirira kana guthaitira murimi uyu witu wa macani kindu kia mbere ningienda kuga kuma wariria na tonyire tondu riri tiria rita ria mbere kama uno ese mwaka muthiru ndirai chairman kwanira sokire ringi mwaka uyu but there before mwaka wa 2024 2023 2024 kindu kia mbere nekire prices cia manjani kana returns kwe murimi ni cia thire guru muno in fact during my time nirio wegwire nginya bonus ya murimi igikinya ciringi 60 then number 2 nirio wegwire ni twacenjia murivire wa murimi gwetagirira mbeca ciake mithenya 24 kuma avingiriria mweri cia ukaringi mweri 5 number 3 ni tukoretwe tukiona nginya mbeca cia mbeca cia murimi generally mini bonus monthly na bonus yakorwa ni ithiete wega alafu twacoka twageria ku unlock most of the project iria cia koretwe ni ciekarite muno itakuthie na mbere ta cia hydropowers daino ni koretwe nyingi ikirikua and then the other thing ni tukoretwe bando ringi tugika kindu gitagwa variation iria tuongererete muno niguo nginya turenda kuona manjani metru variation iria tureka ni korwo nginya na mark of origin manjani metu matesagira mark of origin yava Mombasa mauma in the auction ni tukuvira manjani thokori mandikitwe mama ni ma factory ya Kamau no muguri urio kugura na ukagenekera manjani mau agora ngunia yake ndukona ritwa Kamau bana koguo nginya makithia na kuria no kwithira nginya nthiterere maga minerals iria injaga minerals no korwo ikiendia manjani no aguri mese manjani mau ne mapururi ucio no riu kavinda gaka turenda kuona variation iria tugwika ni ati nginya manjani metu makithie nja
makathie sa mese kene mama ni ma factory ya Kamau na matiga cenjia na kiu ni kiu gutuma nginya mbeca cia murimi ikoro ikiongerereka hau ni hega macio ni maundu mega bona chairman uhoro wa fertilizer kurathia atia fertilizer kambuge mwaka uyu fertilizer ne kinyera murimi tene meri ni ikoro gikinya Mombasa mweri wa kanana na wirigiriro wetu kana wendi wetu tambondi ya KTDA twendete fertilizer no ikoro gikinyera murimi mweri wa gatandatu no nundu wa challenges icio imwe twaririria cia Iran and US war raw materials imwe ni cia umaga na guku mwena wa Middle East na korwa fertilizer ni turagura China ukethira kwina minerals matarainita kana makanyita cienjerere so kiu ni kio gitumi kimwe kiria giratuma fertilizer ikorwo ndi akinya rira turerigirite but mweri wa kanana na wa kenda murimi na korwa na fertilizer na number 2 fertilizer no still price yayo ni korwa iguru nundu wa impact wa taicio no kindu kiria ningicokeria thirikari ngatho thirikari ni subsidize murimi fertilizer kuma indi ya reforms na ni makoretwo makiriva fertilizer subsidy na nginya kavinda ritagaka ni tukoretwo tukiariria muno tukiaraniria na Ministry of Agriculture kuona uria nginya magu subsidize fertilizer eno na tarutu yegusaniru kwina mbeca maukoro makirekereria nego ka fertilizer ya kuigana arimi yothe tumaguragira fertilizer ya kuigana na guti mundu ungitura fertilizer koguo ni ngwira arimi yetu meterere fertilizer between mweri wa kanana na wa kenda guti murimi ugukorwa utana fertilizer na egothi nginya haria murimi ari ne riu ni thie nginya tuviragira murimi nginya baria kivandari na ni mamenyita na bei ya ciringi 2,500 thirikari igi subsidize mbeca icio cingi ne wega hena mundu etagwo mugo wa muriithi mugo wa muriithi akuria Gicugu county ya Kirinyaga aroria arajira Kamau uria chairman niki mauthiraga andu gucama cai handu wa kuthira machine or scientific methods thank you bwana Mugo nitukoretwe tukigeria kuthie to modern technology ya tea testing na mbuge nitukoretwe twina that technology even in Mombasa na ekuo na that tea testing ginyo mundi uyu ne kitwe kindu gitagwa piloting na results yayo bando iraleta undu mwana results cia these mouth testing kana mbuge ne tongue testing na koguo tutikoretwe tukiona undu ucio wina ngurani na mbuge with time ne tukuthie tugicenjagia kuringana na uria technology irathie yes good he mwiroreri ungi arajira Kamau uria chairman mekete atia ku reduce cost of production then wa KTDA managed tea factories number 2 Niagwata Mombasa nikikira tumire make warehouse Mombasa ya 6.5 billion rather than using the same money to market tea. Okay mbuge ni wega muno nundu wa kiure kiu kiure igire mbuge one cost of production taru one ni ongererekete nundu wa thogora wa thitima na maguta thaino indiro ni rai China kambuge nironaga China ni nyumu utumirire wa ngari cia maguta gitumi nundu maguta maiguru factories yetu tutumagira ngari tumagira diesel gutiende kwana korwa ever price ya diesel no ekorwa iguru gukira ya petrol thaino kindu kia mbere kiria tugukorwa tukika niguo to reduce cost KTDA turongoreretie kuona ni tukuongerera hydros yetu iria iraruta thitima niguo tutikarivage thitima iria ciena goro cia Kenya Power na mbuge most of hydro powers thaino twina ithathatu iria cia operational cienge ithano cie over 50% niguo ithire wavo tureka business case kana standing tuone kana ni tukuongerera cienge 11 na kuma tuongerera icio Kamau nitucoka ringi tuthie tugicenjagia ngari no iratumira maguta nginya factories yetu turareta ngari cia gutumira thitima na no kwithira ngari no cia gutumira thitima ni imwe iria igukorwa ikireduce cost tondu kindu kia mbere nitukuma riu kwi uhuthiri wa maguta mama maina goro still kindu kingi riu nitukora twathie full throttle green energy renewable nundu ngari no cia thitima ni imwe
iria igachanjagwa ni our own hydropower projects iria igakoragwa itago cost besa nyingi koguo kethira cost ya thitima cost ya fuel cost ya transport cost ici cionthe ni ikorwa cia thiende na murimi no gukorwa akiongerera mbesa ciake then maundu mengi kambuge generally thirikari no iratuva mbesa cia ko modernize our factories our machineries koguo no kwithira old machines iria twina cio iria ikoragwa ikeinka cost ya frequent maintenance koguo ni tugukora tukiruta that cost na twekera macini ino itagutinda ikiria maintenance cost mbesa cia murimi ni gukora ikiongerera warehouse ya 6.5 billion warehouse ya 6.5 billion no amende mbere kwamba guklarify mundu cio rauria kiuria kiu warehouse iria turatuma Mombasa bwana Kamau warehouse icio ni cia mwigana wa 2.7 billion na thini wa warehouse icio ni tuonete ria turakoragwa twina manjani mengi muno na mbuge kindu kia mbere no egwire Kamau kwendi sector ya manjani ya enenegene muno gugitwika twina kilo nyingi muno itarathie kiro icio kindu kia mbere ni twa vectirwe sometimes no ndo decision iria ciokaga igekwa for example ne thirikari kana Timber of Kenya ria kungikora ni gwekwa kaundu ringi kataika baririria wega kagiukaga kena korwa kaina impact ciayo so kuria kwa introduce rwe kindu gitagwa minimum reserve kana reserve price ni aukire nginya gituma riu volumes ya manjani ciambiria go accumulate the end result ya korirwe warehouse iria twina cio tutingi fota ukora twina warehouse enough tugakorwa ni kwa turakombora warehouse ingi nako na rate ya gukombora warehouse nja na cietu ciina ngurani muno cianja ciiguru muno na no ethagira nginya tariu anaria manjani matai mengete kwa twina warehouse ya kwigana wana thaino no atukomborete warehouse so kindu kia mbere kiria tuonire ni ati no atuongerere warehouse to reduce cost area tondu mundu no arorie turakombora umundi na ni turenda ringi rucio tukore tutagukombora nundu ni turendia manjani but there is one thing we can take advantage of in fact tutirenda ati warehouse icio ikorwe ni cia kuiga manjani tondu thaino turenda ku push manjani metu thokori niguo makorwe makiria na wengi niguo murimi anyite mbesa in return warehouse ino wana no atukomborithania ria tungikora tutie na product turaiga kuota manjani kana fertilizer na ikorwe ni revenue kwe murimi so that's why good how to get ushokera ena muduroria murie uhoro wa direct market gada ginya export yes direct market this time round kambuge nembetekiriku mbere wathoria wa evo wa emuku wa vinga over one direct market niyo twetaga direct sales overseas DSO ya mvinge na ria yaukire kina banwa end result ya accumulation ya manjani meto in the warehouses nondo direct sales icio ne ciatethagia nginya ko overall stock kuma kwe factory no riu ria yetekirwe riu aguri yetu ni maracoka na kambuge ne yatethagia muno tondu no ethagira andu aria maragura manjani direct from the factory ni maguraga na price mbega arafu tena magacoka makava factory icio premium bandae ya gwika CSR maundu maria mangikorwa ni makova community kana murimi impact tukavota kumagurira njiko makauma kwingo tukavota kumava sora tukavota kumagurira matangi na maundu maria mengi but thaino ni njoku riu andu wetu ni maracoka. Thank you chair waketidie bwana Enos Njeru he mundu turutaga nake wira gukwetagwo MC Gashohe between na ni murimi wa mashani kuria kwa Gatanga ena maika na maika ma mashani arenda tu umucokerere bonus ya mwaka uyu ri hihi hana ate ningo mucokerera Mr MC Gashoe ni mwire bonus ya mwaka uyu kambuge ni korwa ingurani kana ni kuthie nthi gukira ya mwaka muthiru na kwi andu Kamau makoragwo mesi chairman wa KTD ni kio rutaga bonus na kwi na kindu ningienda muthererie andu atha thini wa factory 70 na imwe Kenya ngima wa factory irutagirwa bonus
ni directors at that specific factory. Okay. Na mbesa cia that factory iseragua ni that specific factory directors na management. Uria mandikitwo marutage nio makamanage mbesa iria iratonya factory yo, nio makamanage mbesa iria iratumirwo factory yo, na nio makandikiria kiria gikathie kwi murimi. Koguo kiuria kiria ningienda gukira rivaira arimi wa factory ikandikiria bonus yayo yakwa rukurire ikandikiria bonus yayo nginya ya mungania iria ithiini wa zone yakwa ikandikiria bonus iria ikavitukua ni directors at that factory iria ingi ikathangarire ikandikiria bonus yayo iria ikavitukua ni directors at that factory iria ina kuria west the same. Koguo niko ningienda gukwira atia bonus gutirio igakorwa ikivanana na cia factory iria ingi but in generally uria mbese ni atiriri price ya mwaka uyu tukite wane gukorwa ikithie nthi nundu makonsinde ni tuongerere bia cia mweri na ciringi 5 ciringi 5 icio itangivo cia mweri kiria makunyita mwaka uyu ki bonus mongerere ciringi icio 5 matuma vetete ne ina defense hare ha directors a factory KTD ni reitemi KTD ni murutaga wira uriko thiini wa factory muta KTD. Okay, kindu kia mbere ni kuma manenjera besa ciao na kuma marketera manjani. Koguo KTD yo saga manjani ma factory cionthe ikimareta vamwe mai Mombasa matua kuthie kuvirwa thokori wa manjani mavira kwa ma factory cionthe na wa factory igikorwo kwina manjani maria magurwa kuringana na uria makethete manjani mao na price iria makethete then kiria mendia KTD ni yo riu yukaga besa icio ikamanage gauka igena make sure bia ni ciatonya in every factory account. Koguo no kiria gaga cianyu riu KTD nayo ni irengaga ciao management fee only icio ciengithie saga direct to factory account ucio ni gwira wa KTD riu wanambona ciekendikiriwa factory directors mandikiriaga mbesa cia account ile cia factory yao. He mundu wajira atiriri toria chairman Enos Njeru who will refund KTDA DMCC lost money of 3.4 billion lost to creditors who close business and disappear with the farmers money. Ni hali utotoshio mbuge atiriri creditors debtors netukoragwa na debtors but debtors no kwethera ria kungikorwa na debtors manjani monthe meto tukiendia gukoragwa nginya na insurance koguo tukiendia manjani netukorwa tukavite in losses iria ingiuka na igaguka ikina thipitishwa loss yeno ya inka in without the knowledge or without gutaina undu mundu wa KTDA atonyererete na njira kana avotete gukorwa agiparticipate thiini wa kura kwa mbesa insurance no erive no ria kungikorwa ti undu tocio icio ni mbesa ingikorwa ikiura no mbuge gutina mbesa ingikorwa ciurite ni thiri uria utaritwe uria ukoretwe kuma kavinda karasa tukoretwe tukirumiria aya ko mashani ne mainshu wago manjani mainshu wago nginya makiuma factory nginya makithie Mombasa ngari iria cionthe igakuwa manjani anokegwa ngari ni yagwa insurance wana magagucoka manjani mau ne marevwa uteke ndokiora koguo tukoragwa tugitirite murimi muno nundu wa kuthie kuinka loss iria angeinka nundu wa mbesa kana nundu wa urimi wake riu hendere ya chairman Enos Njeru guceraga guku matura inire nonaga murimi wa mashani ta kenaga ni gukora murimi wa mashani kambuge kavindari gaka thaino murimu wa manjani no vati gukorwa agikena na ni mona magikena asa kindu kiria kiendaga murimu wa manjani no enda kuvarirua na kuthomithwa ambe athomithwe ni atia angika kana no urimi uriku angirima manjani makoroni maramu vambesa tueta directors nginyanie thaino ni national chairman every weekend ngoragwa ni mashinani kuthomithia arimi na kumariria matukethere manjani maire na mururi na matika mathukangie matika makindire kana kuthii gutarira ivandari nundu nikuo makuthukia itagwa sensitization na riria twa ma sensitize uguo nwithagira mekaguo kiria manyita ni makoragwa magikena richi agoda uge horo agikoya no nditakuritie ugenda gutiga wera murimi wa mashani hena ndeka cia kuigire chairman Enos Njeru. Okay, ndore ningienda kuga no mbuge ni wega nundu agukorwa mbukite twaraniria na murimu wa manjani na ni kumera
wario waguo na ugaringi nwega murimi akivarirwa na akirwa mwaka uyu wetu tikoretwo i mwega generally na te Kenya kutheri nondu wa impact ya war ni tukoretwe tukinyita increased cost iguru muno although prices ni turonaga ikithio wega na koguo no kwithira murimi kiria kunyita mwaka uyu ni gikorwa kindi arimi ni mevaririe nondu wa gukorwa temakinyia bonus variarari but nauga atiriri kindu kia mbere murimi akonsinde mbesa iria twamongererecia mweri ciringi 5 bonus iria manginyita mambe mongerere ciringi icio 5 nondu tungira remainire at 25 bonus iri wengi akorwa ina that 5 shillings koguo ciringi icio 5 cia mbere ne cost iria riu turatereo ni thiu kana ni ta advance ingiria ma ikonyiviririka then number 2 mbere murimi kwina hope urimi wa manjani wina hope na no tukuthie na mbere kuona uria tukuongerera thogora wa manjani nondu wa gucaria thoko mbega ngina uga famu ico kindu kiria turarongoreria muno ni ati ni tugwika value addition na njira ya iguru muno niguo murimi wetu avatie avote gukorwa manjani make tumatonyie nginya thisi yanja maina Kenya ni maka kama mweri 10 wa kenda president agakorwa agiuka zone ya Embu huka ku launch that new value added tea product cia Embu iria igukorwa ikithie nginya thi cianja ciina Kenyan mark ati wana mundu angigura that product to mundu akorwa ni gikombe ta giki ndu uri ungikirutha ati niguo repackage no thie na yogo na mbuge ni nguri arimi ya Embu makaumira na wingi niguo tuketo receive president agiuka nginya gutoronjera the new machineries iria twikite cia orthodox tea tondu analio ni turanda diversify wagwate ni mweri 10 wa kenda yes mweri 10 wa kenda ugakorwa muthenya wa Ramisi koguo ni nguma welcome niguo tugauka gukora tukiona ni twa welcome na mbuge tutigauka atigauka mana no gauka gututigira maundu maro asante sana thank you muno chairman na Zero wathie kuona arimi yaku weekend ukimageithia muno thank you nimeshukuru sana asante reka tukinye hau tumana Mr. Enos Zero chairman wa KTDA na tukora gihoro wa urimi wa mashani reke tukinye hau tafarira ya Inoro rucine amune ndirona Michael Jaga na ndiritwa ihura meharirie muno ni tondu wa tafarira ya Kemuri ritwa riakwa ni Kamau Akang'ethe njoragwa githijini athiagire na titaguko kumago